Twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri Great Rex Today, aho tugiye kwerekeza mu gihugu cya Romania cyemeje ko M23 yishe abacanshuro cyohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'igihugu cya Romania cyo ku mugabane w'Uburayi yatangaje ko babiri mu bahoze ari abasirikare bayo baheruka kwicirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bagakomereka bikomeye cyane. Aba bakaba ari abafashaga igisirikare cya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, aho yavuze ko usibye abapfuye hari n'abane bakomeretse cyane bikomeye, ndetse umwe muri bakaba arembye cyane ku buryo ashobora no gupfa vuba cyane bishoboka. Guverinoma ya Romania ntiyigeze isobanura uburyo abo baturage bayo bishwemo, gusa ikinyamakuru Romania Journal Akadomoro cyatangaje ko abo basirikare boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gutoza ingabo z'iki gihugu. Aba bishwe n'inyeshyamba za M23 ubwo muri iki cyumweru zari zihanganyemo n'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Sake n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano kandi bivugwa ko yaba M23 na FARDC batakajemo ingabo nyinshi cyane zishoboka, ndetse kuri ubu biracyari ihurizo kumenya ugenzura uyu mujyi wa teritwari ya Masisi. M23 imaze igihe ivuga ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahanganyemo ririmo abacanshuro b'abanyaburayi benshi. Ikinyamakuru Romania Journal Akadomoro ivuga ko byibura abacanshuro b'abanyaromania babarirwa muri 20 bamaze kwicwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2022, ubwo ababarirwa mu magana bajyagayo mu rwego rwo guha ubufasha ingabo za kiriya gihugu. Televiziyo yitwa Pro TV yatangaje ko abanyaromania babarirwa muri 900 aribo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse iki gihugu kikaba gihemba buri umusirikare umwe amadolari 5,000 ku kwezi. Umuvugizi wa guverinoma ya Romania yatangaje ko iki gihugu ku ruhande rwacyo naho gihuriye n'abari abacanshuro bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, keretse ku byerekeye ubujyanama. Abaturage batuye mu gace ka Nyenyeri bazindutse baraswa ku itariki ya 16. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka yatabarije abaturage b'abasivili batuye mu gace ka Nyenyeri mu burasirazuba bwa Kongo bari kuraswa n'ingabo za leta ya Kinshasa ifatanyijemo na FDR, ingabo z'Abarundi na SADC Wazalendo n'abacanshuro isa 12:30 za mu gitondo zitera ibisasu biremereye muri kano gace gatuwe cyane, ndetse bakanarasa ku birindiro bya M23 biri muri Nyenyeri, bikaba byanyujijwe ku rukuta rwa X. AFC M23 ivuga ko ikomeje umugambi wayo wo kurinda abaturage kandi bagacecekesha imbunda z'umwanzi zikomeje kubuza abaturage ubuzima. Utabariza aba baturage bari kuraswa mu gihe muri Afurika y'Epfo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari kotsa igitutu Perezida Ramaphosa ukomeje gushyira mu kaga abana ba Afurika y'Epfo, yohereza abasirikare kurwana na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Jules Marema akaba akomeje kubwira perezida wabo ko ibyo akora azabibazwa, na cyane ko abo basirikare bari kwicwa muri Kongo mu ntambara bashowemo na perezida wabo. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje gufata intera kugera naho abaturage b'abasivile bakomeje guhungira mu mujyi wa Goma kubera ko ingabo za leta ya Kongo ziri kubica umusubirizo. Twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri Great Rex, aho tugiye kurebera hamwe uko Ingabire Victoire yasabwe gukurirwaho ubusembwa. Urukiko rukuru mu Rwanda rwumvise ikirego cya Madamu Ingabire Victoire usaba gukurirwaho ubusembwa nyuma yo gufungwa mu mwaka wa 2013 ahamijwe ibyaha by'ubugambanyi no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, akaza gufungurwa mu mwaka wa 2018 ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ingabire yabwiye urukiko ko yubahirije ibyo yasabwaga kwitwararika nyuma yo gufungurwa. Ahagaze imbere y'urukiko rukuru,
we n'umwunganira Maître Gatera Gashabana, Ingabire Victoire yasobanuriye umucamanza ko nyuma yo gufungurwa ku mbabazi za Perezida Paul Kagame yatangiye kubahiriza iby'itegeko ry'imbabazi ryamusabaga ndetse no gukurikiza inama yagiriwe n'ubuyobozi. Yavuze ko yihatiye gukurikiza gahunda za leta no kubana n'abandi mu mahoro. Ingabire kandi yavuze ko yubahirije gahunda yo kwitaba umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze aho atuye nk'uko bisabwa, ngo uretse mu gihe cya COVID-19 kuko ngo nk'umuntu wari mu cyiciro cy'abafite ingorane nyinshi zo kwandura yitwararitse yubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Yavuze ko igihe cy'imyaka 5 cyateganyijwe gusaba gukurirwaho ubusembwa nyuma yo gufungwa kigeze. Umwunganira Maître Gatera Gashabana yavuze ko Ingabire yemeye agahara kujya kureba umuryango we uba hanze kugira ngo yubahirize ibyo yasabwaga, asaba urukiko kumukuriraho ubusembwa ngo kuko n'umuntu wakatiwe agahabwa imbabazi cyangwa agafungurwa atababaye igicibwa. Ibyo ariko byatewe utwatsi n'ubushinjacyaha bwavuze ko gukuriraho ubusembwa bidakorwa ko umuntu abishatse kose ngo nuko aba amaze imyaka 5 afunguwe. Umushinjacyaha yavuze ko hari impamvu 3 zituma asaba ko urukiko rwatesha agaciro ibyo Ingabire asaba. Umushinjacyaha yagaragaje ko Ingabire Victoire atubahirije uko bikwiye itegeko ryo kubonana n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibashuri rimwe mu kwezi, ko hari igihe atajyagayo nubwo Ingabire yavuze ko hari igihe yibagirwaga kureba umushinjacyaha igihe agiriyeyo agasinya inshuro 2. Umushinjacyaha kandi yavuze ko Ingabire Victoire yagize imyitwarire mibi ngo ari nayo mpamvu ubugenzacyaha RIB kuva mu mwaka wa 2019 bwatangiye kumukoraho iperereza kuri dosiye 3 ngo nubwo zitarashyikirizwa ubushinjacyaha. Yongeyeho ko ikindi bashingiraho basaba ko atahabwa ikurirwaho ry'ubusembwa ngo nuko Ingabire akomeje kwitwara nka perezida w'ishyaka Darifa Umurinzi, aho asinya amatangazo nka perezida w'iryo shyaka kandi ritemewe n'amategeko y'u Rwanda. Umushinjacyaha yanavuze ko ibyaha by'ubugambanyi no gupfobya jenoside yahamijwe n'inkiko ari ibyaha bikomeye ku buryo ubihamijwe adakwiye guhabwa ihanagura busembwa. Ibyo ubushinjacyaha bwavuze ariko Maître Gatera Gashabana asanga nta shingiro bifite ku buryo byakumira icyo yise ubushishozi bw'urukiko mu guha umukiriya we ihanagura busembwa. Yashimangiye ko imyitwarire mibi igaragazwa n'amaperereza akorwa ku muntu kandi ko Darifa ritarakoreshwa nk'ishyaka rya politike ngo kuko rigishakisha kuzuza ibisabwa. Umucamanza yavuze ko urubanza ruzasomwa ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Hagiye gushira imyaka 6 Ingabire Victoire wari warahamijwe ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudenderezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi asubiye mu buzima busanzwe nyuma y'imbabazi yahawe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ingabire yarekuwe asigaje imyaka 7 ku gifungo cy'imyaka 15 yakatiwe mu Kuboza 2013. Yahawe imbabazi biturutse ku mabaruwa atandukanye yagiye yandika azisaba. Muyo yanditse mu mwaka wa 2011 ubwo yari akiburanishwa aho agira ati: nyakubahwa muyobozi mukuru w'igihugu cyacu ari mwe ku giti cyanyu ari n'umunyarwanda uwo ari we wese waba warakomerekejwe ku mutima n'imvugo cyangwa inyandiko zanjye mbisabiye imbabazi. Kuva uyu mugore yafungurwa mu bihe bitandukanye yagiye arangwa n'imyitwarire yatumye benshi badashidikanya kuba yarahindutse ndetse bamwe bakemeza ko imbabazi yasabye ari za nyirarureshwa. Rumwe muri urugero rw'iyi myitwarire ye idahwitse ni urwagaragaye mu mwaka wa 2019 ubwo yafatirwaga mu nama yo gushakisha abayoboke no kubashishikariza kujya mu mutwe w'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Icyo gihe hari tariki ya 11 Gicurasi 2019 nyuma y'umwaka umwe gusa afunguwe. Ingabire yafatiwe mu nama yari yitabiriwe n'abayoboke be b'ishyaka rya FDI inkingi mbere yo gushinga Darifa Umurinzi. Yabereye mu mudugudu wa Nyakarambi ya 2 akagari ka Ruhanga umurenge wa Kigina mu karere ka Kirehe ahazwi nka Sun City Motel. Nubwo inama yari yitiriwe amahugurwa, umwe mu bayitabiriye waje no gutanga amakuru yavuze ko Ingabire yasabye kumushakira
abandi bantu binjira mu ishyaka rye, ariko abaha agasopo ko batamuzanira abo mu bwoko bw'abatutsi. Abitabiriye iyo nama bemeza ko Ingabire yababwiraga ko bamushakira by'umwihariko urubyiruko rw'abahutu rutagira akazi, kandi ko bakibuka kumuha umwirondoro wa buri munyamuryango mushya bandika. Iki gikorwa cyaje gikurikira indi myitwarire Ingabire yagaragaje nyuma y'iminsi mike afunguwe, aho yagiye yumvikana kenshi avuga ko nta mbabazi yigeze asaba, ndetse ko uko yagiye muri gereza ariko yasohotse. Urugero rumwe ni nk'aho yumvikanye agira ati, usaba imbabazi ku cyaha wakoze, kandi nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha, nta n'ubuyobozi bw'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyagombaga kumfungisha. Iyi myitwarire ya Ingabire yatumye mu mwaka wa 2018 Perezida Paul Kagame amuburira ko atitonze yasubira muri gereza. Perezida wa Repubulika yagize ati, ukajya kubona abantu ngo ntabwo nasabye imbabazi. Jye ntabwo nasaba imbabazi, buriya baturekuye kubera igitutu. Igitutu hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga wasubiyemo. Uku kutanyurwa kwa Ingabire no kutagaragaza umutima umenetse ndetse wicuza aherutse kongera kubigaragaza binyuze mu nyandiko ye yatambutse kuri Al Jazeera ku itariki ya 10 Ukuboza 2021. Inyandiko agaragaza ko akarere k'ibiyaga bigari kadashobora kugira amahoro mu gihe hatarabaho ibiganiro rusange bihuza abanyarwanda bo mu nzego zitandukanye nk'ibyabereye mu Rugwiro nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hagamijwe guha igihugu icyerekezo gishya. Muri iyi nyandiko agira ati, ibibazo by'imvururu mu karere k'ibiyaga bigari ntibishobora gukemurwa mu buryo bwuzuye kubera igihe u Rwanda ruzakemura ibibazo rufite muri politike y'imbere. Muri iyi nkuru Victoire Ingabire agaragaza ko guverinoma y'u Rwanda ikoresha nabi imbaraga ifite igakorana n'ubutabera mu gukandamiza no guhimbira ibyaha abatavuga rumwe nayo, ndetse akavuga ko bizagorana ko igihugu kigera kuri demokarasi mu gihe uburenganzira bw'abantu bukomeje guhonyorwa. Aya magambo ye nta na hamwe yerekana ikimenyetso kiyashyigikira cyangwa ngo agaragaze uko yaje gufungurwa niba guverinoma y'u Rwanda ikandamiza abatavuga rumwe nayo. Ikindi gikomeye muri iyi nyandiko ye ni uko yagaragaje uburyo abanyarwanda batazigera bagera ku bumwe n'ubwiyunge mu gihe hatibukwa abaguye mu byaha by'intambara byabaye mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi na nyuma yayo. Yavuze ko ibi ngo ari byo bikomeje guteza amacakubiri mu baturage ndetse bigatuma batibona mu bumwe n'ubwiyunge. Aya magambo ya Victoire Ingabire agaragaza ko akomeje kwinangira kuko nta hatandukaniye nayo yavuze ubwo yageraga mu Rwanda muri Mutarama 2010. Dukomeze kubana mu makuru yacu ataha, mukanda like, share ndetse na subscribe.